bwega muridhiri wa Meru TV tukoina mbere kwigua tugicokagira kengo tukegwa tukimurikana ku raitha marama ekiritwo rito deni ya mangatheti na ndarithiri nkona ikagita kumenyithia kana kuraitha marama ethirito maikorerwa rangi deni ya ngatheti ndina ngatheti ya The Standard muridhiri wa Meru TV ngatheti ya The Standard kiongo kira gikiritwe urito kana kira gikoreretwe rangi and the big con yani gatuge wambabu nene na ruga ile kwereka wega. Deputy Inspector General wa Polisi etawa Eliud Lagat athienda mbere kwigwa mureithiria kenagiria nthiguru ya Kenya mantu maigeni na kuma guka utongoriani kana go step aside ukinyukira giti giake kengutigira ati na kunenkanira njira ya uchunkuni kwa bukirwa igurure ikuke Albert Ojwang na Central Police Station no indi athienda mbere kwa kinenkanagira kana kuringana na riboti ira yethiritwe kina mbere kwa kiuma kiri Inspector General Wengwa augite ati Lagat kathienda mbere kwigwa akirombaga rutha rwa ntugu igana rumbo rwa ntugu inyanya rwa rwitawa annual leave na bobo wethiritwe bukiumburo actually ikoti tariki 16 mweri wa igana tariki 16 mweri wa mugwanja ila Lagat ugire kwina mbere kwigwa ikinyukaga giti giake kengo kithina mbere kwa kurutha wa chunkuni bwigeni na ikugiki kia Albert Ojwang na arainde kumania na riboti ira yathie na mbere kwigwa kinenkanagira kana ithirito kina mbere kwikirutawa ni koti na ati inde twengi mwanya neno ikirikanaga ati Lagat ataina mbere kwigwa agikinyukagira utongoria ikarutha tu arombire gakai karakathie na mbere kwa gaikuruka ni Inspector General Douglas Kanja na urathie na mbere kwa kimwendagira kagita kega kunoka kagita kwere rutha kagita ni gantugu 18 untu burende bwethirito bukionania bora Lagat ethirito atari muntu mwitigwa atari muntu transparent atari muntu ukwaria ndeto cia uma atari muntu na weru kiri urutingo bwake muno ta murutingo wa thirikari ndeto tukaina mbere kwa tuiche ya karatati ni gatuna murithiria wa Meru TV karatati ni gatwirinde ni ngatheti ino turithira akari na araba ethitu bakina mbere kwa bakiria kana bakirira ni nuntu bwa wagibwa kuntwe wa kurithia na ara kwirikana na ara nterecha Kaptagat Forest na ara Elgeyo Marakwet County na ara ndi mwito uyu ora ni party ya Cherangani Hills na Kenya guntu kumwe kura kuthia na mbere kwigwa kwina rugano rwa gutumira ikwithiritwo kionekana indi igukwana rekonete ukina mbere kwigwa gwitumiro bantu anene ta wontu wakuruta nduyi lakini amwe na gutwika ikwithiritwo karakari ugo mureithire wa Meru TV ikwigwite ukionekana indi kwina wati na ara urithi bwethiritwo ukina mbere kwigwa bukiruriria antere ino muno inde tuyoka ina mbere kwigwa gichithagira agagu ndeni ya karatati gakaga twiri nara ukethira ndeto ino chonde kwethiritwo kimenyekana na kuruta ruyi rwingi kwethiritwo kimenyekana ta kaumo ka nduji ira chithiritwo kina mbere kwigitumagirwa no indi kagitane kwethiritwo kionekana kwino nyubwa ruji ndeni anterino kwethiritwo kwina ukionekana onyu kinya bwa bia kurebia ng'ombe kire nterino na arende karibethiritwo bakina mbere kwigwa bagiukagire twago kurira nuntu abantu mamethirito makina mbere kwa makionekanaga karatati ni gatuthatu muridhiri wa Meru TV na ara tukuona Masai Mara yethirito kina mbere kwigwa ikiwetwa extraordinary global record ta annual spectacle mpingiro ya nyamu cia kithaka iragiekana ta Masai Mara ni thirito kina mbere kwa kiwetawa temwe ya mwanya kana ya mariga sana iragiethirito kina mbere kwa igweri mpingiro ya nyamu cia kithaka na ara ikwirikana ati yethiritwe kana atariba ingi bethiritwe bakiuma guntu mwanya kuya kuona nyamu ino cia kithaka atariba ingi
bethiritwo bakiuma ntheuru kathumba kuya kuona nyamu ino na nuntu bora bwethiritwo bukina mbere kwa bugiukagiria kinya nthiguru yetu ya Kenya bantu anene kumania na utaribu kana kumania na nyamu ino chia kithakani. PS Kiptoo na ethiritwo kina mbere kwigua gitwa ni bunge kwerezera mantu ma e-citizen ni naraende parliament yethiritwo igita Treasury Principal Secretary Chris Kiptoo nontu bwa kwigua kwina irregularities kiri e-citizen kana kwina bantu matakuthibwega kiri e-citizen na araende kwithiritwo kina mbere kwokionekanaga mbechi chikwina mbere kwigio ikiethera nagwa kiri mutandao wa e-citizen na imbechirita kwina mbere kwigua ikinyaga accounting ya Central Bank ya Kenya kana mbechirita kwina mbere kwigua ikinyaga kiri thirikari and National Assembly Public Accounting Committee pore guguetawa gukenera ntugu kuringana na National Assembly Public Account Committee muthenya wa igoro bathie na mbere kwigwa bakiaragire mantu mama na imantu marende methitwo magituka talk of the town and ukerekanaga mbechi ni kuina mbere kwikithira na gukuma kiri e-citizen iti kuina mbere kugikinyaga nara kiri kigina kana kiri account ya thirikari nende thirikari kenda kumenya mbechi inori na ataikuthi mbechi no wa uchitumira mbechi inori ilitumika ata karatatini gatatu aku mwithiri wa Meru TV karatatini gatona ina kwethera rugono rwa police boss Douglas Kanja arathie na mbere kwigwa kiendagira munini wake konogoka kwega kana rutha rwega nyuma ya kwigwa kiromba rutha rwa Ntue 18 nyara niyo kuringana koti yethiritwo kina mbere kwigwa kiuga Lagat na athie na mbere kwigwa kiraga kuma utongoriani kana kuma ubichini yake na kurega gutara muntu woti wa kanyani gake kuringana na Deputy Inspector General Eliud Lagat athie na mbere kwigwa kigwi kanaga kuga ati agukinyukira utongoria kengo chunkuni boi na mbere kwa bukiruthikaga nuntu bogikukira kia Ojwang no indi kumringana na ndare chithe kina mbere kwa kiumagira na ati athie na mbere kwigwa kiromba rutha ruru Ntue 18 rwa kunogoka nduthiru romba watu na rutungu ba thirikari na indi biure bia binene kiria Kenya ikinontu ethiritwa kirongwa ikinontu ethiritwa kina mbere kwa kionanagiria atena mirugamo emiega kiri rutingu bwake ikinontu ethiritwa kina mbere kwigwa kionanagiria kwinaina kiri rutingu bwake na biore bibiende bikiugaga kombeka ukegwa Deputy Inspector General hoyo Eliud Lagat atina mirugamo miega mirugamo ere ko batara karatatini gatuna murithire wa Meru TV iroka ina mbere kwigwa gichithagira kwina muntu murume oriaga urakwerekana airegiritwo gutuika batiri no indi athie na mbere kwigwa gituikaga muragani uri weta the General Service Unit in December 2023 GSU athie na mbere kwigwa kiruta rugono rwa muntu murume ora erigirite utuika batiri wa kanisa ya Kikatholiki lakini aina mbere kwigwa akirigagi akana gituikaga bomb expert kana athie na mbere kwigwa gituika mutegi umutari sana wa bomb na commandant wa Kenya Elite Parliamentary Police Unit kuririkana wantoni ameanka 5 ekurukite rugono ruru wa Deputy Inspector General wa Polisi Eliud Lagat athie na mbere kwigwa aki ruthagirwa rugono ruru wake na arakiri rugono ruru athie na mbere kwigwa akiri kanaga ati arigirito tuika batiri bwana Deputy Inspector General wa Polisi arigirito tuika batiri na lakini mantu maina mbere kwigwa makirigagiria bungi na aragate rito kinamba kwa kiringithanagwa na mantu mwanya maramongwa okumamenya ndikubatira kuinambere kwigwa ngikugwetagira mo no ntuma mwe muntu arike kuinambere kwigwa tukirithaga wariru Ruto munini wa kana mutongoro mugongo President William Ruto na thirito agicetha blame game kiri baraba yagwite bakinamba kwa bakirutha maandamano na bara ba kwigwa baki sponsor kana bara ba kuinambere kwigwa baki
bagitigira ati maandamano makuthi na mbere na arakire President William Ruto ethiritwe kina mbere kwigua akimenagiria bara baigwite bakina mbere kwa ba sponsor maandamano ni akiugaga ibo bethiritwe bakina mbere kwigua bakithukagia mantu. Rais ethiritwe akiuria ciari gutigira ati bakuina mbere kwigua bega takati ka mantu mama na arathiritwe kibore gutigira ati bakumenyera na baobwega na kuona ati batina mbere kwa bakithungagiria mantu ni matagirite. Karatati ni tuthanthatu bado no tukuina mbere kwa tukionaga na arora chaos chathie na mbere kwa kiumagira ndeni ya mathiko chaos during funeral of Sabasaba protest victim mathiko mora kire maandamano mama Sabasaba kudikana mweri wa igana mweri wa mugwanja tariki 21 ntugwira yari yakieba sana kire mathiko ma Felix Masharia mwana orathie na mbere kwigua kiuragwa ni Borishi kagite ka maandamano Sabasaba mathie na mbere maikuo makigarukana gutwika Ndwa nara tauni ya Maua kaunti ya Meru nara barabaite kwithikira bathie na mbere kwigua bakiumagira no metani na kuina mbere kwigua bakionanagira muthuro wago kumania na ikarikarire kumarukiri Maua athiritwe kina mbere kwekingwa ya sikari thungiro biayo bionthe ma junction monthe nontu bwa andetona yathie na mbere kwekiumagira nontu bracing for unrest after youth from Mathero Gaiti declared there would be no burial without justice thie na mbere kwigua bakiruthaga ugu kumane na ambe umbithe kwigua bakibumagira na kwegutie mathiko makaiwe makiruthawa ukaya gutwika kioto gitithi na mbere kwa gikionekanaga kia uyu athie na mbere kwigua ikuyagira ndeni ya maandamano mama na ategwa kionaga kioto katika ni kama uwanja kethitwa kiaragiria atongore kuma nara kaunti ya Isiolo na arabethitwe bakina mbere kwigua indi bakilinganaga kuma kana bai crashana nontu bwa kore mwa ikuthi na mbere kana nontu bwa impeachment arabethitwe bakira nara kire bunge ya Senate igonie governor wago na irete na mbere kwigua ikiendeleaga bwega na arende atongore wethitwe bakina mbere kwigua by crash wadanyi nethitwe bakina mbere kwigua thetera witie komagurima maguta na arethiritwe akiuga ramaretawa kana kakwethiritwe kwina witia kwa ngarama na maguri kiri kureta maguta agaunthiguruni yetu ya Kenya karatati wagatu na wakathite na mbere kwa kionanagiria bora kuretwa kuko maguta kwethiritwe kina mbere kwigua ukionekana witia na ara au select oil importers shared more than 2 billion kurikana ochunkuni bwabo the bukina mbere kwa bukionekana kana ati the controversial government to government G2G import deal threatened a way to ease dollars liquidity and establish as shillings has been 10 billion of shillings disturbed to a select group of oil marketers kurikana kwena mbechiri agachire tukina mbere kwikigana wakiri barabara etaga maguta aganthiguruni ya Kenya billion 32 na another twendi kwerekana bobo bwethe bukina mbere kwa bwechangagira kinya nene wite goko maguru maguta nontu bwa wetibia ngarama ino the Kenya we are living kana Kenya yetu kuina mbere kwegwa tugitura karatati ni tukenda kare gakariretie bora bamwe ba Kenya batomba kuina mbere kwa bayikinyagira jumbe bago muno bakina mbere kwa bakionagire muthuro wa bora bethiritwe bagitiganirwa ndeni ya icigo bunge biago mwanya DPP nethitwe kina mbere kwa kigwithdraw shilingi milioni 32 kisira yethiritwe riogo ikoneni na angwe na bange bathatu karatatini ge 10 yaku mujumbe
andikithe bethe bakina mbere kwegwa bakibitanga mutongore wa bolichi kana tongore che bolichi nuntu bwa mantu mara methe makina mbere kwegwa makionekanaga. Mujumbe wa Manyata John Mukunji, mwandiki wa Ndeto James Mbochi na DCP kana mutongore wa DCP wa Mbethe James Wanjiru ibethe itwe ba akithina mbere kwegwa baki wetagirwa anene baririkana atiri yithulina James Wanjiru want terror a change against them drop ya ibethe itwe bakina mbere kwa bakendaga gambara bethe itwe bakina mbere kwa bakiringithana bona reo kwegwa arekiruta rutangawa ibethe itwe bakina mbere kwegwa bakithitangaga mwerekeria wa thitango cia mwingi DPP Inspector General wa Polisi na Kenya mwerekeria wa thitango cia mwingi uyu kuna mwerekeria wa thitango cia mwingi uyu ni DPP kwina DCI na kwina IG baubo ndi bethe itwe bakina mbere kwegwa bakithitangawa nuntu bwa untu bobo kulingana na kesi no yethire twekina mbere kwegwa kira wanahara ndeni ya koti ya Nkathi Chieguru mbere ya Bahati Mwamunyi Mukunji Mbochi na Wanjiru bethe twekina mbere kwa bakimenagire DPP Lanson Igonga G Douglas Kanje DCI Mohamed Amin nuntu bakwina mbere kwegwa bagetumagira inyachiago bora gutagirite ne karatatini ya 11 agoka inambere kwegwa kithagira Ndeto inu chionde karatatini ya 12 mbicha ya cartoon iri ago murithire wa Meru TV na mbicha ne ya cartoon yithiritwe kinambere kwegwa kionanagiria bora watho ni bu justice justice be our shield and defender ya watho kabutwike ngao yetu na kirwiro gitu lakini thirikari niyo iriaga urutero rungi chikiritwe kiri mizani kanyamukara kathi magorito watho na thirikari ilionekana iganene kwogu itakagutwika watho na thirikari ibiganene kwogu gutiekyo kiri iguru ya kira kingi bionthe ibiganene yani me watho bwira wa watho buri iguru ya kira gintu sheria iri iguru ya kira gintu lakini kulingana na aganthe iguru ya Kenya kuronekana watho na thirikari ibiganene ya karatatini ya 12 ya kumurithira wa Meru TV karatatini ya 13 ni woni bwa andiki arabathia na mbere kwa bakiandikagira mantu mwanya karatatini ya 14 bando ni woni bwa andiki na antu mwanya bakiarire mantu makonenie na thirikari ya President Ruto. Karatatini ya 15 bado ni mantu makone na woni wethe bakina mbere kwegwa bukiandikagirwa karatatini gatugana karatatini ukathingatirite ni mantu makona enterprise momethirite makina mbere kwegwa makiandikawa karatatini ya 16 ura wari minister nkuona tongore bandini bethe bakina mbere kwa bagitaga athiri ithina mbere kwekionekanaga kengo kwigwa bakithiria athinire chiwitige kuyona arantere chia Kerio Valley thina ikonenie na wagagia bokaria na arokurekana former cabinet minister Lina Jabi kilimo na thirito kina mbere kwigwa kiuria indi ntongorire chiwatirite kana mijire yithirito kiwatira Kerio Valley utigira ati bakwina mbere kwa bakigaga ukari bakugana bakwina mbere kwa bakigagira ya ngwataniro inganu na ikengo kuona ati kwina thiri ya kugana ntere ino kumira mantu makona enterprise murithire wa Meru TV okamagaruka kabangathiti ino kayabone Ndeto inu chionde ma enterprise ma company chile tukina mbere kwikikagirwa gagu mantu make biashara mathuke karatati ya 17 kumiragu ukaina mbere kwikithagira mantu makinthiguru ndeni ya karatati waka mantu makinthiguru karatati kamirongo ina kamwe ukaina mbere kwikithagira utongore bwa Trump ukaina mbere kwa bukiaragirwa gagu marabethe tubakina mbere kwegwa bukirekagiria file chia Martin Luther
kumiragu okethira mbi okethira ndero cha advert ndeni ngatheti ino okethira mantu ma games ndeni ya karatati yaka game ni michetho ino ya ndeni michetho ya ri michetho ino ithagwo iri ndeni ngatheti masudoku crosscode inu chonde kumiragu ni advert muraithire wa Meru TV chethiritwe kithukia karatati ukange kumiragu mantu makoneni na mibira ya inambere kwe kithukia karatati ka mwisho ndeni ya ngatheti ino na iyo kathiete mwanka mudia wa ngatheti ino murithire mario mantu kathumba tumara maithiete nambere kwa magikagirwa ndeni ya ngatheti ino na bwa kurutha ikumagaruka tu ukainambere kwigwa ukiguraga ngatheti yaku na ukainambere kwigwa ukibonagira mara methiritu makinambere kwigwa magikagirwa inya ndeni ya ngatheti ino kiri rurarugikiritwo rito rukirirwa imundi ni bura bamwe batongoria bethiritwe batari honest bura batongoria bethiritwe batari transparent ibwega muntu akainambere kwigwa agitwikaga muntu mwetegwa ibwega muntu akainambere kwigwa agitwikaga muntu umuyuriru kiri mantu marakwinambere kwigwa kiruthaga kiri ubishinu weneo itukumakania ne ubichia thirikari kana kinyatia thirikari itukumakania kinya wandikitwe ngogeni inu wethiritwe kinambere kwigwa ukirutaga itukumakania kinya kanichaniera ukuthi itukumakania kinya utongore borone nkeretwara ndeni ya kanisha bantu onde ara kuinambere kwigwa ukiruta ngugi bantu onde ara kuinambere kwigwa ukionekanaga nethire ngogeni nethire baro ukarani nabo nethire kinyikire boyfriend waku kire girlfriend waku kire abagu kire nyukwe kire muchiari kire kire antu bonde baro kuinambere kwigwa ugi interact nabo ibwe ukainambere kwigwa uri muntu wakwiga mantu weroni ukainambere kwigwa uri muntu wakuga tu mantu weroni ote muntu wa ukomba kombie mantu kengo wonekana ta uri muntu umwagiru muno ote muntu wa kwigwa wina tuwe watio mea kwina antu bathia nambere kwa bena tuwe watio okethira ari muntu ari ugari ari ndikwenda kurutha untu buna ari okethira wewe muno itakinya manga friend okethira muntu ari ugari ndikwenda kumwenda nuntu ndaregirwe na kuria nkima muno ndegirwe na kumama muno ndikwenda kumwenda ndegirwe na kuruthona muno karwe watio tu guchwa karwe watio okimenyaga mantu maroruthite behind kana nyuma ya mantu mamukwarire kwina mantu mangi uruthite na nyuma lakini tuko guchwa karwe watio akaria tu kwariri karwe watio tu gakwe watia gakwe watio tikwenda kurutha ntubona lakini kwina mantu mangi kithomba maybe wina mantu maku monjensi mantu mangi maku na wewe family oketha wewe mukuru na family chingine arona kwe watia ari ndikwenda kurutha ntubu nuntubo gaturekana na tuwe watu gatuwe antu straight forward kire mantu mara monthe tukwinambere kwigwa tukiruthaga kegwa nuntuga utenderaga toina uge kwigwa nkiri sainaga wewe tu nkuthi leave kwigwa nkithi ya leave na ngachoka kairi kewi na umuji uga inkwenda mbecha ntumira mbecha chia chibia kuria lakini tikuga na gono kuona nunte yaniritia ngambi gatuwe turi antu straight forward kire mantu monthe mara tukwinambere kwigwa tukiruthaga muraithiria wa Meru TV mamwimo mawikirito uto ndeni ya ngatheti yetu rukirirwa imundi na ngwitigie nuntu bwega kire ngatheti eno inambere kwigwa igiturutanaga kabithira bambitane family zo Kimathi nchero mukuru wetu wa Kiriambeu mukuru wenka uraguchiarwa ginabayerwe barumurumagie megwa ntongu na maiga kengo kuongera appetite yake ya mwiri mwana achiarwa bantu arumwe matumanga marigo kimakimirwa mantu mara Kiriambeu we erwe na kimirwa maiga ntongu na megwa kengomba gukora bwega guko ni Meru TV utikathiko rengo chokera kenge turetheria mantu makona mwerekera mugongo menya webaile mutambo